अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरे मखाताना सेक्यूरिटी पर्सनल कया थमलबसु कांगलुप मसलगी इरांग लेपा लेट्रे ngarang numidang Imphal gi mafam kaya da lambi thingba mai thabagi thodok kaya thokki Mayam bukurum jare, ELITETV pau mideng tabiri ba singbo sana Hemam na taram nok jare. Miyam da mapung oiba I pau pizza dingay mangoy na COVID-19 nga mari lay na. Legak na piri ba SOP singak na chat pinaba kangan jare. Miyam na matampung ba da maak supi ba kutsa seng na hamdok piba amade mi amaga amagagi marakta fitaruk lap na lay binaba kangan jare. Masidas na tara COVID-19 ge vaccine sang matam chana kapthok piduna. Lai jure se bolan theng na bada adom su thaudang lawbiyo haina ELITETV ki makai dige miyam da pil tawzare. Hawzek mapung oiba pau miyam da sandok na pizare. Manipur da hauzik oirakli ba fiba masiki manung chana lainga ki maikai dige mafam kaya da curfew thamgrabasu numidang gi matamda miyam thoklaktuna lambi thingba lambi da mai thabagi thabak kaya leptana changsilakle hairi ba singa sigi manung chana uripok thangmaiban porompat amade Imphal gi manung chanba mafam kaya da mai thabagi thabak chathakhe numidang gi matamda lambi thingba mai thabagi thabak chathabada Central Armed Police Force ke maikai dige irang adubu control tawna bo honabada nongmai kap thorakpadagi mioi ahum nongmai na panbadage hojek ras medicity da laikanare Koi wai thau bazar da ne mi khara lang bagi makhon tara ko da koi ise de tumu bude hawala ga yengu bazar ne ba aduga magi nongoi maru da jar ha bro jara ha ba adu ne pan mane mafam manga sida ani sida ma da yeki sida ma sida ma pan mane aduga pharse chikana pira kone ba new hospital da longi koi le longi police mangi da lai ba new hospital do Hojek thokliba irang asiki manung chana makhata na sungarang numidang thokhiba thodok singgi manung chana singjamai kanchupur loina na tidim lambi gi kaisampat maike gi mafap kaya da lambi thingba mai tharam bagi mami ta ke hiram asiki matang da ELITETV nang ase oirakpa phibam sing miyam da thamjari
ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯣꯉꯥ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯇꯣꯉꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯛꯅꯒꯗꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯣꯛꯅꯗꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯇꯣꯉꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯇꯣꯉꯥ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯉꯥꯛꯇꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯗꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯄꯩꯁꯤꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯈꯤꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁט ꯍꯦꯟꯊꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕꯤ ꯁꯅꯥ ꯍꯦꯃꯥꯝ ꯏꯂꯤꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khuthangda e pau thabirakpa matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari masida santana ELITETV da e pau faunaba gi oina phone number 9402890982 da e pau faubiraknaba khanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da so follow tawbinaba khanganjari loisilakpada maruiba pau singum pizari Makhatana security personnel kaya thamlabasu kangluk masel gi irang lepalaitre Amadi ngarang numidang Imphal gi mafam kaya da lambi thingba mai thabagi thabdok kaya thokhi Hojik fauki oina ELITETV na sandok chopa Manipuri pau matang sa loisinjare mideng tabiriba singbo sana hemam na mukana kurumjare